ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Museisia wa Mutongo TV ngwatano ya mukambani na wikwatio kana ni watindanesa wa katano wa umundi matuku 10 mwezi wa 11 mwaka ni wangilile miongweli na itatu ni dojandeni wa Vilingi wa Mauvoo no tukwatianie imwe kwa imwe kislandeni wa page to ya Facebook ila ni Mutongo TV kana kwislandeni wa channel kito cha YouTube kila ni Mutongo TV/FM official. Na watu nengelelie mawoni maku ilwa Mauvoo maitu kwisla kwa ili itatu kenda imwe itano ile namba ito ya otomani mukuvi wambie na Mutongo TV. Ni udhojatu tambanie ngina muthia nye nita wa Robert Mutuku na ke Sharon Ndinda etwa la Mauvoo akwanzia ya meko. Na tuyambia Mauvoo maitu ni kana senator wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua ni wa mienda serikali nene na ila ya Kitui kuthinikia iyao ila siemboseni kaunti ni ya Kitui ni kana kusuvia na ene ndina mbanga sia kiwo kiyo aine na kavindani kala watongwe sia ize sohia kumanda mwi wa mutumia wa miaka miongo monza na nyanya ulaona kuiwe ni usi wa ithekethe kauwi kaunti kana kauwi Kitui cha udholoni wa suwe ni wenda serikali ya Kitui kuthinikia kikililo cha usi usu kwa metoki na ingia tulamuti serikali nene kwa kulekelelia kiao cha usi we muisio wa enzio kwa ivinda yasa aiweta inendi membanga nene ya usi usu na matambia mametoki ni mailite kuoswa otono mwandikuito Onesmus Chalo ukuelesya. Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua kwi umundi ni watongwesia ene ndipo mwana ikundia musala mutune kumanza mwe wa mutumia wa kwa miaka miongo mwanza na lona atoiswe ni kiwe cha usi wa ithekethe kauwi Kitui cha uthiloni wa suam kiyo inena na andiki Mauvoo wa wetakanavya na vato wa serikali ya kaunti ya Kitui kuthiniki kililo sia mbusi ungua serikali ya kaunti ya Kitui kusiambanga sia kiwe vindani imbwa yende na kuwa naenda kukulia choki kiicha kinoche ithekethe ino ni drift na tiki ya ni drift na unoni we wa county government ina na kumakulia kwa ndaya drift ino ya ithekethe is masisi ula technicians mwana na ku advice kumesewa vijana sanga ya mangu kidogo neke kwa rails kwa kwenda wana mundu wako nani gunga lekwea ni wasiwa kugunga lekwea ile yakiu magerils kana watu wanyeka ngana ndo maitu tukaenda na kwasia andu ele muthenya umwe drifting emwe nekeno chaire ku concern everyone ngejaye kutumwa county government ya Kitui yukaba kumana thina ni chao kiyo no atula muti serikali nene kwa kulekelele kiao cha usi wa enzi kila kikuya mwingi vandu wa miaka ili kumavakitika mbanga valandu meithandoka miongo 3 maisi mathayumo kiyo ayumbola kana yu serikali kite maafisa ma polisi utewa usi usu wa enzi kulunga miendele ya NND alama kuinga usi usu meikalike muisioni ti undu wa kosa tondo laisi na ndiko azini kwithane kwa musi ona ila enzi kwa ina maafa na hiyo mo the first leaders ma correspond enzio atiko ni yetu ko onogwe kitu na kute kitu dayo wa mundu wa Kitui wena vata kumakila kona ya kaunti ya Kitui kubana base ubwe kioja enzio yoyu serikali yetu nayo ono lego na nivesi no serikali ya vipindi tu nondo kiao kiu ni govini la rwandi kutweiwe kiao kiu mwako mo yidela kiketha chatheli iyo imya kana yathela mbewele bado kiao kiu kiathela oyu azikali yu mayitu ngaliko ya ngune na ngaliko ya no kusia andu mekesile bahusi na waenzi meketha kutwaswa serikali ya William Ruto mama nyando wa kaunti ya Kitui na ndo ma Kenya ni mai wa koti kwa serikali mena aki ya kuhudumiwa tandu on the account ma Kenya kiao cha enzio chere kusopa kithera
usi wa ithekethe unato yandu eli eva mwana kwa miaka miongo ili na ula mwe wake unakwatikania mita mbuthu kuma kiaone cha usi usu vala mwe wa mutumia nake twithike 7 wende na kumanzo kiyo ayenda ene ndiko ivetanga na kuinganisya mbusi evindani ii kwina mbua ngiandu maitu muvea anondo akweyumia kutia maundu mo mionda yo kuga kwikala ba kwambia Tuesday kuvikasiwo na maina anoa na mambe ya mainwa maendea na kuyumbania ni kondo wa komanda mwe wa mutuku mwe winoneka na no twende na komanda mwe jili vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma Kauwi Kitui cha Thiloni wa Suva kauntini ya Kitui nita Onesmus Chalo ni vatonyeka musumbi William Ruto sio mwambuthu sio kete akethi wa itwa isia ndambuka cia kiuthukomi na maendeleo ukamba otaundu withitwe aithio kaisioni ingi cia nthi ya Kenya kuvingwa milati ya maendeleo. Umbulwa ni mwandiki mukwatanithia wa chama cha UDA na muyumbe wa mwala Engineer Vincent Musyoka kana Kawaya ulaweta mawiyumbanisyo mandambuka ii ya musumbi ukamba makambi ya wakwambililia ukite uvandini wa mitiku ya kibwezi ya uthuloni wa sua kiathikila kikatongwegwa ni musumbi Ruto. Benjamin Mwaka nukuelesya ukamba o mituku withiwa wikwata weni President William Ruto kwa ndambuka ya chuma kiima ya maendeleo o taundu musumbi withitwe haika malembe tani ya langi uni kwanana na mwandiki mukwatanithia wa chama cha UDA muyumbe wa mwala Engineer Vincent Musyoka Kawaya ulwaweta savali ya mbea ya musumbi ukamba ni siku ukuni ya uvandu wa mitoa kwa mililia ukite kuya kibwezi cha uthiloni wa Sua ni county ya Makueni. First of all, nienda to welcome musumbi katika kisio kitu cha ukamba Makueni Kibwezi West tubande miti na this will be exercise ahead of another visit yake okwithwa aiyika development tour sio kamba undu moneta musumbi the different regions na mubango mitukini wakuka mithena karibu thanthatu ukamba wiwoka akomela ukamba na athikila county ya Minenge mithena ya to discuss maundu ma development so tuone visit ya ubanda miti ta an advance ya visit isu cia kwika other developments. Kawaya ni waweta kunyuwa kwa kamba kwala nyasiku kuyo vandu wa miti nthini wa nthi ni mwoloto muswani enesa kuisianiwa na munaonza na maumu ala mumani tunawali kwa nzeve ala kwa miaka kauta mekumbileta ukamba. Ukamba ni should be the first target ya ubanda miti. Ni mwese issues ya climate, issues ya weather, they are directly linked na ubandi wa miti. Mbua mwalilikana tene mbua ya undu ya uanese ka uanesa before twanange environment yitu twaeleza teyekule cho ni chao kila twaekie kenda kwa benduka walilia pyobyo kila twaekie cha benduka ni kutema miti ba yundunge twaika na ukamba ni one of the areas ila ina rampant cutting of trees kutilanga miti kubebya makaa na this is a culture that must change. Kuyanana hingi na muyumbe wa mwalanikana ukamba nwaile kwa ilia isisothi uvandu wa miti kwa kutwika musumbi na uvandu wa miti mingi ikono sionthe cia kaundi itatu cia ukamba wakwambililia undu umwe na kusonga unambe na also wala mateuka Makueni Kibwezi West pala mai make sure kana ni mamu kama mabande miti muthenya wa Monday useti to aside nundu wa kubanda miti na it is not business as usual. Uvandu wa miti can completely change our weather patterns to benefit. Kawaya na ula ndinu wa serikali yao yuno mukwatanithia wa chama kila kiutongo-ini cha UDA na watetea uthukuma President William Ruto kuvikia OU na ula kwiyo unai mbungeni kuutetea mbewa NND pala wavuthisya mauneni matongo imole kukonya usumbi wa OU na muno ateti kuma ilembetani ya ukamba. Kwa mundu kwasia musumbi na address issue ya cost of living, I think ni very insincere. Niwe si visa nino niesito mwasi ando mama komete mbunge siende na actually mundu angulete kengo na could be maybe this is one of the reasons mundu tona glaringly kwa makosa point mbingi na wetu ni musumbi sia issue ya cost of living. Actually mundu la wasia kana musumbi na address issue ya cost of living. No, maybe mundu la lebdo tane edukesie kana o mischievous ukwenda furahisha to masapota make kendo ne keno wanena na niwize kindu chui kinge muno especially
ngalikoni ya waipa measio muno kwa kunena nundu mathikai makita kunena na wize kunena kwi rais bewa kwika asume kwa janda na address maina nengane suggestions cia kwa cia taekana icie ikona kenda tukamana what are the alternatives. Vilingi wa Mauvoo kuma vamusini wa Ilovi nye nito Benjamin Mwakam. Ivindane hingalama ya mikalile ya mbatite na kunene wa ni ingi matongo inaenenthi yumo yumbe wa matongulo Stephen Mutinda mule ni watu la motea tongoi ala methilulukite musumbi William Ruto aiweta kana methitwe maimukenga na maikwenda utavya musumbi ugo kukonya utongoi wa Kenya na kuende ya kumwasya mule ainena kuya matongulo ni waweta kana maundu ala serikali ikite no kuvinyiya mwenenthi na niwonanio mweanu kana mwakani wa 2027 musumbi dakasyoka kivilani na emina ilungu yambe yoka nondo ni wanangite nzeve boni mutisia na livoti. Uyumbe mulaine na chathini kimwe kuya matungulu awetakana nundu akumacha kuithwa musumbi ataunene mathwa mamauta na muno muthenya oyo vala president unekwatio kunene mathina la mekumlete nthi ya Kenya mule wetakana mathwa mamauta nundu utailete uvindi wa kuithwa ne umwambi wa mathina ma nthi ya Kenya nduga kwika state press and state of the nation address to Kenyans and you forgot to talk about fuel. Na tunajua vizuri sana mafuta katika Kenya hii ndio inafanya maisha gharama iende juu. We cannot bury our heads on the sun. Kiemba no lazima yitu yukilile atukilila ndumaitu. Mundu evizite chongwa ikidete kithangathini na wizi mauta imono ututhini ne yuga utunenga story haiwezekani. Kitu ile mwananchi wa kawaida alikuwa anataka kusikia jana ni vile unga itateremuka, sukari itateremuka, school fees itateremuka, chumvi itateremuka, kila kitu iteremuke, maisha ikuwe sawa. Vamule atulamutia tongo ila methilulukite President William Ruto hewetakana methitwa mimukenga na kumunenge mauto mara tonyo mutethia na hethiwa President William Ruto nukwende na umethukise na kulea kwa liuka ni vatonye kamwa kanwa ngili na miongole na monza kethiwa na ilinda yumu kwikunia maleve. Those who are surrounding you, they are clapping for you for speaking good English. The common mwananchi hataki kujua Kiingereza mingi, anataka mafuta iteremke chini, unga iteremke chini, sukari iteremke chini, school fees iteremke chini, maisha ikuwe bora. I want to advise you, Mr. President, with all humility, those who are surrounding you, they are lying to you. And you don't change your attack. 2027 utasimama na nobody will want to listen to you. Yua mwenda President William Ruto kuthinikia mathwa mamauta inenganengelekanyo na nthi lengi thete mathwa mamauta aiweta ingi vaina kitumikia ni uchanthi ya Kenya kwikalia mathwa mamauta meji ulu na ni vinda ila mwene nthi nake waleta uthinikiwa na kulolo muyo. Tell us how we are going to reduce the cost of fuel in this country. Madam Sulu has reduced cost of fuel. Joel Museveni has reduced cost of fuel. Ethiopia, they are selling fuel at 110 shillings. Why are we Kenya buying fuel at 230 shillings? And you come to give a state of nation, you avoid the issue as a plague, this plague will eat you. This plague will eat you. We see Namba itu nyumba ni 2027. We mundu takemba ungama mbe wandu amaneni. Namba yamba ali sisi inaza muidhukezya mulondo kwasi. Choki ino toza 2027 kusema kula kwa Kalonzo wa Musyoka. Na nyuma leo mbona kunya ina za haki ya tu na nathi. Unene Katangi na mheshimiwa Kalonzo na wachu mangenda mwaya Western Kenya tuinena Kenyans. Otumulengiliana na kuongeleka kwa kuiva koti vande ino ya Kenya wetakana nthi ya Kenya na vainde ingio na mweza kuendea ni kuongelwa kumwa koti pa President William Ruto endea na kuasenzea na kumandhondo utonyo kuma utongoini na kuinuka tene usakuwa nini ulongi ukethiwa hawaje kudanganya atukikasa kama there is no country
There is no economy, Mr. Secretary General, including Nigeria, whereby you can overtax the people, the public, to recover the economy and to succeed. It has never happened, and it is not happening in Kenya, and I wish you all the best, because that is the route you will go back to Sigoi and Subui 2027. It is a shame to your government to prepare these kids never to have IDs. Any students who need schools, the first document they love most and they want to have is a national ID. Then you are telling us that national ID will be charged 2,000 shillings. Kaunti ya Masaku matungulu nyenitoboni mutesia. Munene wa thukumi ma serikali Felix Koskei emwambana minisa muveani wa mikumukanilie Eliud Owalo na tongo yangi kuma serikali nene ni matambuka va kaunti ya Masaku kutoa iseseso ya kwambililia walanyo wa kunyai cha interneti tenevi ungo walanyo wa serikali wa Last Mile County Connectivity Project. Walanyo uwambililwa visini wa County Commissioner wa Masaku wala itina tongo ya matambuka kimansioni cha Machakos Technical Institute for the Blind na itina kimansioni cha Machakos University. Panamaithi wana chathi kimwanya cha kuvanda miti ondu mwena kuvingwa lab. Daniel Mwangala nukuelesya. Felix Koskei inaurani munene wa thukumi vanthi ya Kenya ni wombola kana serikali nene kwizila kwa muvea wa mundu mami kumukanilea mitandao yake umunthi ni kwitha yeke ya mitandao kila vandu kwikithekana amwikani makwata mawia ondu mwana kumina siko cia ulusani ila inakusea wa mavindani ala ene nthi manatumia nzia cia tene mavika maovisini. Let us stop corruption. Let us stop corruption in schools. Let us stop corruption in police stations, in roadblocks, in our administration's offices, in our markets, in our county government offices. Corruption must be fought. The government is determined. His Excellency the President is leading from the front. And we have said no to corruption. We cannot really agree with the citizens of this country to pay taxes and then we turn around some corner and start stealing the same money that people are painfully paying. We are saying no. So all public servants be on alert and get to know that anybody who is getting involved in corruption, your days are numbered, the intelligence has been deployed. We have asked the public to come out and report. We are getting reports and we are going to deal with this vice once and for all. Ni uneni ula wa kuwatamba une Eliud Owalo, Minister muveani wa maundu mame kumukanile serikali nene, nola nake waelesekana mitandao ino ni kwetha nitethe cia vanene kwa ilia uthukomi wa serikali kwa enenthi. A week ago, His Excellency the President launched our first set of affordable smartphones because we had a challenge in that area. If we go the full hog and digitalize, but Kenyans don't have affordable smartphones, we'll have a problem of consumption of government services. So we have already rolled out into the market. The President launched the cheap smartphones 1 week ago to facilitate meaningful and inclusive connectivity so that we can have cheap smartphones in the hands of all Kenyans. But overall, let me say one thing, that the purpose of doing all this is to enhance efficiency and effectiveness in government. Manena kavindane kala matambuka va musini wa Masaku, ofisini wa Commissioner, kimanisioni cha maundu maki uvundi cha Machakos Technical for the Blind, ondu mwana kila cha Machakos University, kuvingwa miako ikivaukanile ya kweka ukunekilikana lab. Daniel Mwangala, Mutungu TV, kumava kimanisioni cha Machakos University, kauntini ya Masaku. Na indi internet isuye kiwe isioni kwa thukanio ukamba wito mwingi mutomo masi wenu mitumeana ni kutethetie mbikia bunengelelia maoni mwako kwa ili 395 na ni ngoma kunikila tuimini kulilia Vilingi wa Mauvoo. Ona mundu ukwasi ndawa tete sitwa yake na yasia ndambukesu ya Musumbi William Ruto itukwenda hithi we ya kuvingwa na kuete maendeleo
ilembetani ya ukamba taisioni inge siandi ya Kenya ni kwa tanondo president with it raithi ukaisioni inge na kuambisia melati ya maendeleo ili tatoka endai mwa 5 namba yo tumani mukuvetu ambao thio mwavanini itosia kathetie na mauvombe. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kiri jo kidogo twende Yo bundi as you do get out. You apart from person where you know and wrong is tune to 90. Mena sinduni na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kina mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kabe sindusia nyumba kana interior deco keke baumbe halafu ikasolo. Umbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jago sawa vyo iziba Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa nikiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 4:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakao kale na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana sawi yonte ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usunge wani yako yanza ni mauso wesia ni we atikoke Taiwe nyeni tawa Veronica Siombua na wenda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 no yiki ya okay ingi no kune nambe ya simu na wakuna witina imwe mala eli 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni movea Nina udhocha ingi twendeye na kumanithia amuika alama mina kukwata utuika wa masomo kivuthukanio imansioni cia kiuvundi nimendeka kutumia omanyi ulama kwata kwambisya mawia matekwetela kuandikwa ukulu umwa ni director wa kimansio cha kiuvundi cha Baraka Technical College Sophia Bishop John Katundu kavindani kachathi cha kwikiwango vya kwa maniwa kimansioni ki
wala ingi wa mienda serikali kukwata mbao kisomo kicha kiuvundi ni kana kitethia amwika ingi Ben Musau na Mauvoo. Top John Katundu ainena kathindani katathi cha kwi kiwango via kwa manyewe kimanyisio niki ni wa umiothutho kula kwi amwika kwiyandika maitumia umanyula mamine na ukwata imanyisio ni ithi ni kana kwi unamo ene ovamwe na misiyo nenda kwasia nenda kumya wetano kwa ciana citu ila momina kana mwamina skulu o mondeo nenda umwe yakana mawe ya meko na mawe ya nuya wothio kila twa unenga skill ila twa unenga ni skill to na ukwithia weba mwana family yaku na bamwe na asia imaku ondo kazie bai wea dio ka create wea wa ne wa ubundi wa chalani yo kambe utuma we na welding enda ukambe ukeye attach na bandu utone kubebesia utone kwa kamiomo bau kwa bau nukwitha utona kwiyukiria monanga ngombe na mbe na ende finally uyeza kwithwa na wea waku mwene utona kuungama kana kwetethesia naguo. Oingi Katundu ni waweta vena vata munene wa serikali kukwata mbau kisomo cha kiuvundi aiweta andu tamombi na utonyi kivathukanio wa kwika maundu. Wito wakwa kwa serikali yaito ya Kenya ni kana matukwa andu onde maiane andene wa collar jobs, the white collar jobs kana mawe mama obisini kila mundu anengetwe abilities ikivathukanio kana uwezo wiki badukani kwa ni umia weto kwa serikali zaito kana maskulu ma muthemba kana maskulu ma ubundi ni maela uzigwa mononi kana maneweza skills facilities ile itonao matuika ni kana matonde omanesia siana kwanzia nzeo. Oingi Bishop weta amwika yela meko ni uthukumini uyu undu usu taute these vanene kwa kwivetangana na utumii wa ndawa cia kumila ne kana tweke kwithwa na muika mwingi ula uende na kwa ya street ni kwa ya mizini menene ilobi nange kuziokea kwika maundu matemazeo takulika ungeine sindu cia muthembosu. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Musau. Maofisa ma polisi musino wa Masako ni maende kwika ukunikili yulu wa kiko kimwe cha ungei kila kitwaiwe kanisani wa AIC Kariobangi va Masako utukoni wa kuamukia umundi ingei susi wetwa taitulile kanisa o na sioya ithembe vasia na ndivai ya utwaisya mesa ya mwai pomwe na ndembo ya ivoyo ila yombanitwe chumwa kima. Daniel Mwangala ni watu mbanisya Mauvoo. Kwiana na mutavani wa kanisa wa AIC Kariobangi ulaiva musini wa Masako Pastor Augustine Mauvoo ni kana ing'endile isu itulendilisya na siate maivati walailikile na siotha ithembe vasia kathungi ka ndembo ya kivoyo ila yombanitwe chumwa kiima undumwa na kutusanga waya na siatia sia valania faili ila si ovisini na itina sia ya mumbini undula yuma ovisa ma polisi maende na usiemana nasyo twakwata report kana ingeni bike kanisani witu wa AIC Kariobangi na mama ndokula mama ndie meselandilisiani na mavika kanisani ndene na makuwa miyo ya ngai na maliko visini wa mchungaji manangania sindu mbingi files ona mikate ya uthenge ya mesa ona ndivai mati ya metanga kundi drum set tunawitwa mitukio na ndiminite mia ile tatu na hii set twawite 250,000 na curtains ya kwa madhabauni inai project ya last year worth 200,000 na imati ya manangania na curtains imo mecha siwe njini kwa uti worth kutungi wa ingi bau approximately around 500,000 yeah. Nitwajiwe last time nitwajiwe makuwa miyo worth around 1.5 na tuyami kwatia na tweka landi totongo iwe kanisa na tweka landi twakunwa rambi na tweta wanene maitu matutethesa na twa miyo ingi na kila tutungianga imuvea umundi maina abikia miyo Yesu twina muvea kwa ngai.
Nikiko kila chaumani wa vanene ni munini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi Kilonzo nola wafika kanisa ni huu na eleza serikali ya kaunti ya Masako ni kukwatene na muvia ya usesei kwikithya kana useseni watu ikanwe isioni ithi nundu siko cia ung'endi no siende na kwikinea na muno ukambo wa Masako. Poleni sana. Ilangu ni wesi muna atakuwa kinduki ine kune iye gavana waitu na ambia na kwata mwana nisila ba lakini onambe wandana mbo isila nyungwenda kwazia sindo ile chambe ninaona babe mataa maboye na matasu gavana twanena ni wambia ni kila kitoneka within the wish na ya government yaitu tutate kila kitoneka matasu isaidi ya imakana nondo area no kwinonge mwingio na kaba kanisani. Number 2, immediately niwaambia no kunana na county commander nondo wa osese katika county ya Masako na muno pa within Machakos town constituency ungeini wingi bye muno kuzo indo mesiene ungei wa kuza nguku yune malikile makanisani na kila kioto saane siane kuimbwa tia savale yambe kuza in this church. Nongo kuli ando maito teke kuvutia ngai muthembozu nondo keune keuma ukwethiete na nziawa cia kuna there is no need kwa azuma konia chuchu nengo makanya na ndimea o quietly moke mon pastor matunge sindo isu na mayetia weke na kanisa make otherwise nutona kulia ikala ebinda yasa kanisa ni choche tawa kithembeo na kamba ni kwetwaenda mathemboni na siendo isu ona motiu yatu la waweza ithi awe bakubene thembo wa semba avyo kou generation yetu ni sie kala wethe ya niti ubuthia ngai muno na tumunenge ngai ndaya kou ni ngwenda kwasia mbwa ni mulika mwisi ni siekuka the one nondo isu directive ya nenga no governor ningo make sure already nina relevant department and before the end of the day they will be on the site na ni kwatia ononga baneba la wino wati kila kiende kuno kou. Number 2 niti beef security by collaborate na security agencies nikana wese andu maitu nime Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kumava ya isikari ubangi kauntini ya Masako. Na indi nondu wa kumacha kuona andu mailika kungea ngina kanisani tuwa mauvoni makonetie ungeini kana mukulyo ni maende ya kukulwa kambuni wa kunyai cha mwaki wa stima wa Kenya Power uvonge wa atala matungulo na kangundo kukonia ungei wa mitambo ya transformer isioni isuiti na wasiko isi kuongeleka kwa kiwango kiyulu utukuni wa kuamukia umondi mutambo wa transformer ulawi sokoni wa ngonda utewa lelu munene wa kumatala kuthika ngundo tamwendo wa mita mana thandatu kuma ofisini wa Kenya Power ni ungeiwe ni nzangilila itanamba umanyikana ene ndikisioni ki ni matula muti maofisa ma polisi matala kwa kwitha makoniwe simu kiko kiu kiendeye ndiva imatambia manosa valana KMC watala Jackson Ndaka wawenda ofisi wa Kenya Power watala utunge mwaki usuku ametoki kumetana enendi yakalimaki sio cha matungulu betu ina kimako kinene muno begatu tunge ngai mubea munene nundu no moje transformer lakini maina atoa ya mundu kada gutumesia mundu tonde mebundeise lakini ndiunyo kanyo mubio nundu kiko kila kikiwa ba itukulia department ya CID ya matungulu yeke investigation nimbio muno nundu ndiye kwate mundu utena utweka kwa mwaki kana no utona kuleza kitwine tachu akoya transformer muoyelo suyo liwe acha akeli ona kangazi kalaka tumeto bane kangazi very local kwa uwe asino ando matu hawa ba mesi mwaki mesi transformer suyo angonda undo zeketwe na kwimu nane weyo transformer suyo kalimba angonda measeno itembele ilo na maizi itembele awande kulwe chao na mama wana no athoko bima Kenya Power kwa ungulia o ithi tuenda mwaki tuenda mathakana transformer ne kuiwe transformer pe department ile sunga installation sia serikali ya AP department isu na Kenya Power matunge ya mwaki ithi tambo kwata mwaki matuwe maye yange wola uyi ithi tipata witu komanola uyi pata witu ya mwaki netwe baambelo na yino ndutuke kalanga tote mwaki thitu na haki iko tine tuitie mwaki nundu tuwe baambelo sito na ba area ya ngona ba imundu mutaye mbelo kwa tukulia department itu ya Kenya Power and Lightning moke matutabia mwaki witu bala uwe na nikwa metuke onodo reke cha mulendo mambo tutungia mwaki na maitiwa makibanga maundu ni mo na wo mwingi muno nundu akwithwa kana
kwina nume kuithia nguku ni kumbeta sio nde yitha sitona ithona uthukuma na kune kutunga economy ya Kenya netina na nitu kulia kwa andu ala maenda soko tene matona itha makoma na kitendo cha muthemba to makokila na maitunenga mayusia ukemi ithi aume mangona tikokila na tuka tikakomana na andu ala matona itha maiku ona itha ikana kaitu tiyari kutwa mpaka balaka tona ithi kaka kanenga ne moko ni masilikali tina mundu tona utuma kisio cha ngonda kisio kaneti kungi ni kana ene ivila manza masia mbunge ni mathingilila vatawanzama ya budget bunge ni kuikithia mivea serikali ni yatwikwa nesa kilo vya kutwaisha uthukomi wina wiananu kwa enenthi mavikite mbee wa nzama ya mbunge ya budget ungua mutongoi wayo Ndindi Nyoro ula ingi ni muyumbe wa Kiaru ni manyungunyisya undu mivea yo takisomo wimi mwaki mathauna sesei wa nthini itonya ukunika ethi wa mambilioni ma mbesa ni mekwolwa nthini wa budget ya mautio. Only made a couple of proposed allocations in expenditure estimates. This money called public facilities. Chair, I have a proposal that was done to CREREC 3 years ago. They did surveys. But when you go there, they will tell you we are waiting for budgetary allocation. Budgetary allocation. This is now the 3rd year. The Department of Energy also spent almost 2.3 billion, the same time under Article 223. What is not happening? The transformers there, like personally, I have about 10 of them, which have been in place for the last almost 3 years, but they're not serving anybody other than just one individual. And I've been pushing to get more people benefiting, but the challenge is between the relationship between REREC and Kenya Power. Further, the committee requests that the Budget and Appropriations Committee considers the following budgetary needs for funding of key priority projects in actualizing the BITA. A, additional allocation of 1 billion for last mile connectivity project. If we are able to find money somewhere and allocate for renovations of those stadiums, the Kisumu one, the Bukungu, AFCON will be held in 2027. Chair, would that be possible if the committee was able to get money to renovate them? Give me money, the stadia will be made available for AFCON. Thank you. That in the entire budget supplementary estimates, the biggest gainer is the education sector. The fact that we have allocated more money to JSS, this is for capitation. We have young ones reporting in January who are not factored in the last budget cycle. So parents can rest assured that Education Committee and Budget Committee and government, we have already allocated money for those very important critical areas. Then delay in disbursement. I think delay is as a result of exchequer. And I think, I don't know what this committee will say. We really need to be very hard so that any money for students become fast charge. Chair, I want to plead with you so that the National Treasury does not say, oh, we don't have money, let's delay. That needs to be fast charge so that there is no delay. Munini wa Musumbe Rigathi Gachagua ni waikithisia Kenya kana serikali ni yumbanitie undu vailite kukitana na ukono ula utonya kwetwe ni mbua ya El Nino ila yendeye na kuwa aine na nthini wa kikalo na mivea kiothukanio ya serikali ene yanda na mivea ingi ya kimaendeleo ndumona maminista Gachagua ni waweta kana serikali ni osete matambia makuolanga ukono o ayasekana ni maende na kuholania Mauvoo ma andu ala makuitwe ni kiwo na indo na mimea ila yanangitwe na wametoki neme kumbula Mauvoo akwa enenthi. The country have been receiving more than normal rains. This has threatened lives and livelihoods, especially downstream. I thank you, the media, for your work in raising awareness on the floods and the humanitarian situation across the nation. I would like to confirm that the government, working with partners, is on top of it. More than 19 counties in ASAL and non-ASAL areas have been adversely affected by the continuing heavy rains. 2 sections of roads have been cut off in counties such as Wajir, Isiolo, Mandera, Marsabit, Tana River, Garissa, among others. This has reduced access via land. 3
families have been displaced, especially in northern Kenya and downstream in areas like the county of Tana River. 4, efforts are ongoing on documentation of missing persons, livestock lost and the crops destroyed to the enhanced rains. We'll be making this data public once confirmed. Na mathau ni kana sindikauta thino masindano mambathi na maundu meukwania kithio ni manyugwa kwi umuthi kusongia kaunti ya Makueni kuthina mbendini wa masindano mambathi na kithio ma Kenya yonthe alama katwa igwe Makueni mwaini twendete wa 12 masindano ama vingiwe kwiyo ni munini wa governor Makueni Mwandu Lucy Mulili. Caleb Chalo nukwelesi aite muyambe bi wathi wake kamba undu tumatwa watene na item ya akeli thi yuluwa environment kana kusubia mawithi ululuko ni mwe kundila cia sindanthine wa itengo cia mbathi mathao kana drama ama umeta sub county ya Kibwezi kwa mutito wa ndei ikundi sekania taka mungi drama and conservancy club tina drama na thone ya environment ila pia tusomeza ciandu yuluwa kule otemanga miti nulu miti matemanga niwo climate change niendo na mathina ugethio na mbua tukwatanesa na pia ni tukwamasisha andu thiulua usia mbusi situ kithanga thi withie kikua nundu kithanga thi cha kuwa mbusi ni situ mbe kindu cha mbe ndo kikua na loli kana itinga atia wa ilo bwindo situ sokonywa kila kiwu sika ukwa so ni wotu umundi twiba best force na etu asinda Timo Oka indeve na utalo munene wa alama asinda thine wa itengo ingi tasia mashairi mathau wini wa myale na one man guitar kati wa itengo ingi. We had a narrative during the county festivals in Makueni County, held at the Green Park, and we had an item that is class 1305A, the narrative, and as you can see, we won a trophy. Minister watandithia maundu ma kithio na utalii engineer Mumo wa Makueni akimine seso kwa kuthocha Kenya onthe ndine wa masindano ma Kenya na alama kethe wa kuma etuko yemwe mpaka matuko kenda mamuyo sitwathi va wote Makueni. So to the people of Makueni and to the people of Kenya, I want to take this early opportunity to invite you. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Kungeni kana kambuni wa Safaricom kwi umuthi ni wethi wana kikalo na thauki na makoch mailavu ila ikuthauka mathau ma Chapandimba na Safaricom mailembeta ya Rift Valley kiwanzani cha maonanio ma uimi cha Nakuru. Kikalo kii ni chanenga thauki na makoch ma utuika biange yulwa maundu mami kalile ukwati na utuika wa mathau wivola wa kutumia Safaricom GPS Sport Vest ila itonya kutethesya cia muthau kikwosania mauvoo mavata ivindani ya mathau na uende ya kutumika thionthe kwa oyu. Kuna players wanatoka direct from hizo regionals, unapata hata player anatoka hizo counties anaenda direct anaonekana kwa team za Premier League anacheza. Nashukuru Safaricom mara ya kwanza kwa sababu hii ni platform kubwa sana kwa wachezaji wadogo ambao ni wako chini ya under 20. Ni platform nzuri, itasaidia sana vijana na imesaidia wengi mpaka wale wenye walifika mpaka Spain imewasaidia sana. Tumekuwa na maybe preparation poa, ukiangalia vijana wako psyched up, wako motivated kucheza regionals which itakuwa Nakuru. Again pia hiyo ni part moja ambayo inatumotivate kuweza kuwa pale, kuweza kuwakilisha Nakuru katika michezo hizi. So far mazoezi hii wiki imekuwa poa. Vijana wanang'ang'ana, wana compete because kila moja anang'ang'ania nafasi ili aweze kupata chance ya kuwa pale kwa first 11 ya kuweza kuwakilisha. Maybe the only challenge tumekuwa nayo maybe 8 players wetu wako wanafanya mtihani wao wa mwisho
which ni challenge kidogo, but tunaongea nao daily ili kuangalia wanafanya nini ili waweze kuwa tayari kwa mechi ambayo inaweza kuja. Naini dukinikila mautumani oili niona mundu kwasia mulemwa ni muvea muno ni kuretea mbai nutonya kasieto wa muthengi wa Ngelenzi kuma Megwani Kitui County na wa muthia kasia Ruto oka ukamba wa Kitui atwawe usini wa enzio ni Alex Thome kuma ka mulewa na indi tukile ngithio wa Vilingi wa Mauvoo twithokethia ngi saida tuna nusu na Mauvoo na nginyanito wa Robert MUTUKU na Kesha Rondinda atwala Mauvoo kwanzia ya meko kwa uyu Kiwanesa.